Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net foodish ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi Ka Wushu Association of Ribhoi District haringkat ka jingitray lang bat ka Meghalaya Wushu Association kalapenha perdano ya ka 4th District Level Wushu Championship ka Baarsngi kabalapenlong ha St. Francis D. Assisi Secondary School Umling ha kabalawan manyishim benta shitrhem da ki samla na Ribhoi badru na ki dong baper hapo ka district. Yagani ka Wushu Championship lawan man penha perdana General Secretary ka FKJ GP Sengkeme upa Dondi Cliff Kongsit ubalong kumukongsan badru President ka FKJ GP North Khasi Hills District upa Louis Star Lingdo kumusumbot kongsan. Hagani gasngi kiladan ru digi spangut ki kena shenrang bat kenthai ki balawan banyi shimbenta ha kani ka lempung. Kiwei ki beli nandang hagani gasngi ki kenthopnya u President ka Meghalaya Wushu Association uba Doni Rani nangta u President ka Wushu Association ka Ribhoi District uba Thomas Rongthalo bat kiwei ki nongelam ka association. Lapan kot ye gani ka lempung de ka jingsam ye ki khusnam shi ki nongjob ha ki kerdan baper ki balawan banyi shimbenta. Jika jingram ini yang saya po Chandigarh University hari ini championship berada bro. Kita nak kita kidawi nomor New York ber praktis, mangi ha praktis samadan. Kaya gina kaba pakahi dorong ke berem dor bang idon kam badile ha kata ka arina. Nomor ada ki kena nang ni saje ki dibandon ha state ki dibandon kata ka arina. Kamu gila man pentebit yeldi gila menteri gila penolong ki kam. Di lembah kita ki ini salah ban job pen ya ka nasional bagi international. Te ngai ba kena jemi tang hari hari boy ndai po Gentia Hills po East Coast Hills but what hagaru hills gidan ibadon kata kasap katalen kebagila ban sisa ban achieve but ngai ba interest ru kebon ba te kumban syukran gani ke wushu ke dai ke kungfu kani ke wushu ke wan China ba kadon hangni ya borkhati masa kani lalong complete marsna bat kumba kalong mata ke dai ke kontak sport ke bapau sam bat ke ba berkat wat kisipai ki yero kisim ni mana kani po abang idon ang tayo po Chandigarh South Country team dalor ki state berkat ki state sebenarnya India bagi Union Territories bilang don hadu South Country team gubumut ba di Air Force di Service School Board Control Board nangta ki police berkat ki defense kisim ni ka sport itu very important. Tengah kuat bahkan ni dah, haknya kerja beri dulu, man kisnong kitau, man ki district ni demen sim interest bah, bahkan ni ke sports, tang bahkan wanra ya ke disiplin, man kintiu ke sports ni, kawanra tu ya kata rukom defense lu yang ke self defense, tanpa ni kintai kena, jongga bat kadon kejing senior bahkan ni dah, juk pemerintah, ti kila menyadai di, nama kejing training ke bagian haknya ni dah, wushu, tengah ngek bah. Kini kadang arbenta aku mafila mentan, kawai ketika fight dan shot ke Sancho, abang ilek apa arena, bakawai ketika taulu pada perform dulu tersian bor, itu kita nak jongka arena ini, iran kam arli ke arena, terkemud borok ke arena kawai ke sendor ke besi pola, ke arpola iran kam ke arena kemudian, te nak kerpat yang ya ke sorkar mo, baka day ban sengap ban leno itu berengkam. Mga kerpat itu berfak di sen balang baru mungkin bersengol begini kena begini yo kloy no kena mengilak ban ya kata tim production ngilak ban konkret mengilak ban warna ya kita kemedal kini di turnamen di Bansawan dang ya ka la khandai senam menta Henry kajin la jungi ban kendok ne ban penlong ya kita ki entar unit ne kita ka entar unit apa ke distrik kalau day menta ka basau na gadau ka jing penwit jong COVID-19 nyimla ban pendep u basau au senam meladep tengi la ban pendep menta tengi dang yo ya ka ba sau wat la kataru ka jing sedang jungi kala long kumta te ki kena jungi wat la ki kam padadon kata ka jaka banyelek kai ne kata ka madan ne ka ying banyelek kai Henry ki kena jungi kila don ki national medal kila don ki state medal
kumba nga lakren ha kini ki ha kane ka opening baladep nga yathu ba ki khna nang ne na ka district dungi ha ka Meghalaya gimru kilayo ya ka medal hadu khat ar kali na kane ka disiplin wushu jungi te ha ba yadon lang bat i sar jungi i bade i chief guest ha kane kasni ngasngeu ban pensngap ngasngeu ban ut ban nam ha bayade ha ka jinge ha kane ka ba ngisem ha kane ka jing lekai jungi namar bangim pat biang nadong sedong te ngakot khnang ya i ba i mai in la ban pensngap hagibor kiba halor na kadau ka jinjuna jongi watlada hikna jongi kidon kata ka jintmu ne kata ka interest kumachong te ladadang la i banyo kita ki jindun kam jongi kum ga jaga lekai kum ki tiare lekai nga kermen bagi kena jongi ha kathany ribhoi bat kum juru ha kari khasi jongi bat ha baro he ka Meghalaya bagi dang don sibun ki kena kiba don jingmut kiba don jingtmu ban penle jingmut ha ki kam lekai ha ki kam pule puthi ban de ban but ya ta gathong kumba ki we ki stit kumba ki we ki jaj benriu ki yale menta nakalian jongaru kran penondin ngala persang penirap katla katiyai nomar bangi ngidei tangginong ilam sang malam ndei ngimdei ki nong khmat sang partai kiba dei minister lan ki mali kiba don laki jom skim kiba don kiba yok tolok ndei nakalian jongi kidei ki baterai kemon sobha di nomor kata nakalian jonga nga persang penirap katla katiyai namun ta jimpit jimpeng jong ki players ki pendile kai apo kadang boy ki kejongi te de namar kata kadau banang ne sakmat banang leng jongi ya ka ke ba nyedang la ni persen bat nakaleng jong general secretary jongi bede chief hakane kasni bat ni persen ban approach government no yes ban yekran habai dei bat kene ka tournament kumno bonio ikitiar ini kita kata nakaleng jong ni persen ndei nakajing itrilang bat jong pi association napo jong ko all Meghalaya Wushu Association bat nakaleng jong ka Ribhoi District Wushu Association kata ka dei ke tepat nakaleng jong bat hakajo kapor ba kene ka jing lakai ngam latibha ka don kumno kita ki jingle kai kumno kita ki pol kumno kita ki yu nomar bangi nimne dei kita ki bru bai kai hapo baneka sport ngau de bru ik bai kau sport ande ngamlang pat ban le kai bat tan ban le kai ki bol so ni senang tak men sekenjat de ngamne dei piar bo bit ban le kai kata ka de ka ba nakalian ko na so ban pensau ki bodon ki sport spirit Bonsin ngaji ya tak khubor kabalong negatif mensyekran no hakani ka jala ka jongi ne khani ka thai ka jongi bonsin ni i baki khon samla ke kendu shibon ki jingdo mesiem ne ki jingi ki jingim jongki hari ngi ba lingba ka ni ka tournament ya ni ka thai ka ka jingkarman hawa ki khon samla ki la wanshim benta hani ka climate hani ka tournament join ka washu championship join ka district kalong ka Shephem te hani kapor ningkong ni sharp kakok kan ai khublei yakini khun samla keblai shimenta hakani ka tournament wat nom trophy ai ruem dadap syadam ro henrei ngani thu pi ta ding lepa pinong job ba pidan ka takam sim ba shilur ba pinut ba shimenta hani ka tournament te kakok kan ai khublei ke bok kan ni khun samla banani sakmat ba fit pelet jingmot yala dia bakumno ladap
kita kita job akan ni ke district kita paling jimut bagi nang yok bagi sementara pat hapok ka state level. Baik kita kita job hapok state level kita paling sitam susu bagi poi sa national level. Bat kumju ru ya kita kita syaram no kemde bendu bensim. Kemde bendan kata kami sim. Kejingale ha kejingi mujong pi. Balai akran ni kani nama kum undang elam ngai iba kum kejat beriu. Gidon kam ya kejat beriu ke bakhan wat hadu banyak keren ke bormet ke borpat. Nomor beliau kadang kikintin hak kikin nong way gong. A healthy body leads to a healthy mind. Tak ada bangin yo yang japing ke bakhan gidon kam ya kemet ke pat ke bakhan. Jadi tak ada ngakit bok kedua yang fikung ke association. Ya ka jokan ka district ru bangangit scam banani sakmat nginangla penyadaran ka fi nakapor sakapor. But kamtam kawan ai kublai presiden jaga state level ya kitu kikintin wa filakran wa filakan snow shangi bakani ke disiplin wushu disiplin kadi kawai kabla itu mo hadu national level tenre pan hapok kalian ke Olympic keladan hapok Olympic ru national games national game. Di kalau kawin nak kata disiplin kerja kalan mat kebelang promising bahama ya kini kikun samla ke jongi no fi hi menta hoi kelawan dei kata hobbies ke jong fi fistunat hari teng ru kanyarap pa je fi namangi i kumbakalong menta kani ke disiplin hi kadon sibun KKA namta ka profession jong fi ru hakala ai kam ai jam ru. Next, Unsarang. Yes, kilo 28 kg. Nama kita
Anisha Pangjo, Omasha,